米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。乌高瓦斯诺马奥利拜阿达绕，活人的上帝。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡杜萨布罗阿兹方。Tulu pulo palu atusir suar sa. O tatulong no nini a suar no kawas I. O pauripay ko kawas to mapatayay a tamlaw sanay. Saka ukawas I. Ukawas no mauripay sa ay ko kawas no mapatayay han ni Yes saan. 路加福音第20章第38节说，这意思是说，上帝是活人的上帝，不是死人的上帝，因为在上帝眼中，人都是活着的。萨利嘎嘎奥，那一发路做爱啊乌拉啊米拉奥杜高瓦斯啊达姆绍伊，在嘎扎马图姆斯努里哈莱啊杜里巴哈努高瓦斯。I lalu makningra. Ta caay tu ka matia o mapatayay jingra o tuamanay ko orib o chiitzalay ko orib ningra. 甘心乐意亲近主的人，他里面必定充满从主而来的平安和喜乐，并且他的生命不再像死亡一般是黑暗的，而是有活力的生命。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，o pafalu cuan aku kiso, lap-lapen iso ko teman no falu cua aku, paterlian iso ko orib aku, ta masa falu a miriau a mapaicer ko orib no maku。主啊，你是我的盼望，你驱逐我心中的黑暗。你光照我的生命，使我重新得力。Pakai ni I tatamaan nay angangan nutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemas no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。